I pozdrav ljudi, dobro došli u novi video, ali dobro pazite, na novom kanalu Aldin Horor. Evo ovako, znači, njima sam rekao da sam, znači, otvorio ovaj novi kanal, naravno snimet ćemo i dalje na onom Aldin kanalu, uglavnom svaki drugi dan najbolje vide, ali na ovom, znači, Aldin Horor, šta to znači? Znači, na ovom kanalu, znači, samo strašne videe, hugi vugi, posjećujemo uklete kuće, duhove i tako dalje. Znači, ko voli one strašne videe? Ređe, voliš ti te strašne videe? Ja se usremo da. Znači, ko to voli, znači, klaun, ubica, dozivanja, razno, znači, strašne videe, neka zapriti brzo, neka klikne subscribe na ovaj kanal. Znači, na ovom kanalu ćemo raditi razne giveaway-eve. Znači, uglavnom na ovom kanalu je strašno dozivanje, zvanje klovna, mama, hugi vugija. Zato, kliknite subscribe i uključite zvonce, tako da bi vam došla obavijest kada izbacimo prvi video, znači, a ovo je prvi video, znači naredni, znači drugi video. Evo po naslovu, vi već vidite, dečki, evo ovako, sada ću točno da vam objasnim, dođite bliže. Znači, ovdje sa mnom je ko? Ređo! Seno, a iza kamere je ko? Iza kamere je Isak, znači, i on bi trebao biti kao neki glavni lik u ovom videu, ali sad ćemo da vam objasnimo šta se je točno desilo, pa dobro, poslušajte. Evo ovako ljudi, znači, ja sjedim kod kuće sam ovo ono, Isak me zove, znači Isak, ti si me zvao i rekao si da je ovdje, da si vidio hugi vugija uglavnom. Ja, dole u njih Bog stvori, ja ne znam kako, vi ste njega ubili. Znači da se opet pojavio hugi vugi, jel? Pa jesi li sa njim išao kod njega da vidiš gdje je, ili samo se prepao? Odmah me zvao. Zvao sam ja vas, odmah da je. Dečki, vjerujete li vi u ovo? Da. Ali Ređo, mi smo ubili oko hugi vugija. Pa znamo, živio nekako. Nema veze Isak, ti ćeš sad nama da pokažeš gdje si ga točno video, naći ćemo neko oružje, palio ili nešto, može li dečki? I ako bude dol, da ga ubijemo, jeste li spremni? Dajte kocku. Vi ostavite like na ovaj video i proplatite se, znači, na ovaj novi kanal Aldin Horor, ko voli strašne videa, a siguran sam da svi volite. Kliknite subscribe i idemo sada da vidimo gdje je taj hugi vugi. Isak, imaš li ikakvo oružje, znači, što bi trebalo? Znači, imaš te grablje i još nešto? Ja ću ovo. Evo, Ređo, ti uzmi to, a šta je to tamo, gdje Ređo, dodaj to. Ljudi, znači, sad idemo da vidimo toga hugi vugija, da ga ubijemo. Daj vile, nema veze, daj vile. Evo, dječke, jeste li spremni? Ređo, bojiš li se? Ne. Da li se ti Isak bojiš? Ne bojim zato što imamo ove grablje. A ti, Seno, da li se ti bojiš? Nako. Gdje je to točno? Je li to dole Isak? Pa idemo polako. Evo ovo dječki kamera. Seno se sjedi dole, hajde vamo Isak. Isak, je li to tamo? Jes. Vidio se neće? Ne vidi. Sačekaj. Eno, nešto plavo ljudi. Nešto plavo. Je li to to? Jes. Ljudi, stvarno, hugi vugi. Pogledajte. What the fuck, ljudi, koliki jeste li vidjeli? Ovako, ko će ići prvi sad do nas četvorce? Neću. Hajde ti se na prvi. Što ja moram? Dajde oni 10 manaka što sam dužan vam. A dobro, odi ja. Hajde prvi. Evo ljudi, ide Seno prvi da ga pokuša ubiti. Ako ga ubije, ako ne ubije, ide neko drugi od nas. Sretno, Seno, 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 Seno. Vugi, vugi. Ja se te bojim, mamice. Gdje ćeš Seno? Nemoj. Ko će sad ići? Ja ću. Hajmo, ovako. Ko je glup, ko je glup, ko je pametan? Na koga izađe, ko je pametan, taj ide. Evo ovako. Ko je glup, ko je glup, ko je glup? Ko je pametan, ko je pametan, ko je glup? Ko je glup, ko je pametan, ko je pametan? Sad ide Isak. Isak, sad ti ideš. Kako sada? Ljudi, sad ide sve svoje grablje, pripremi grablje. Ljudi, sad Isak mora ići na hugi vugija. Ne bojim se, ima da ga ovako počešljam. Pa hajde. Isak, 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 Isak. Šta je hugi vugi, šta je? Ja ti se ne bojim. Hajde te pričešljam. Aj, mama, nemoj. Pa djece! Ljudi, Isak, šta je? Pa marš kola sjebe. Pa Bog se stvorio, ko će sad ići? Hoću ja? Sačekaj, hajmo, eci peci pec. Aj. Eci peci pec. Ja idem sada pa Ređo. Aj, Ređo, gdje navijaj, gdje mam na sredinu, haj. Aj. Isak, aj, Kika, Kika. Aj, šta je ovo ovako strašno? Aj, ali sam se ja upiškio. Mama! Oj, pa gdje to šo Isak i Kika i Seno, svi ošli. Ljudi, ja sam ko će jeo grah, ostavite like, gledaj sad šta se radi u hugi vugija. Hugi vugi, pripremi se, gledaj sad ovo. Ja sam se isprdio, ovako se nisam isprdio od nove godine. Ostavite like za part 2.